Vamos a porque male. Amabati awo yebembawo kugira cyana bishobora kulishabona kiba eba yeyira yo no mino yo mwamwe mwibini oyo so yatandika lyo kwibagana amabati amazo mulamba ngajanga yala abidi asaka oyo omwana banuri tiri so mutyo kumusiba kibonerezo mwe tubonerezo ntimusiba sibawo oli kwa Y Media nziya zidi yolisigira website ombikado bambi kyabeyi okubanga mutugobera kitiza amani abe freezer data mwabanga muida kwa Y Media mwabone embozi daife era tusaba n'abandi abali yabakali ku subscribing abambi mutweyunge ku mutwegete ku ja wali kigambo subscribe mukale emyufu oklicking kigambo subscribed akinabanga kida ekiraga nti onabanga otweyunzeku tuwerabira na kujja awali akade okakoneku bambi embozi yayo leto nabanga tutaku onabanga oli omu ku bantu abagifuna nga wemba ku byenzi yazidi yosigira owefe busedo mbikado embozi yendese nga wemba kuba ntiye na kwedo mu ibidi bama kumyana ona kulwalero eliyo omusada abaire amaze kisera nga abone abataka nga ibe ebintu byaibwe wabulanga ono ibe ebintu ebyendawulo omuli amabati emere yawaka engaito nga oyingira mu iduka iba mu ebintu yabyona buli kiro kyo nanga achiba niwe yagana emere enfumbe nga ajiba era nga abataka babayenga bamwogeraku wabulanga bamutya nga bakoba ati mbwowe tibangumbwa abantu abo basibu so whatever bityo bana abataka beba maze ibanga nga bamuwenja nga bamunina kagere nga bakati bali mugemesaku bali mukola ekintu nga wenkobye nti Katonda yakoba ati na kwedomu ibide bama kumyana ona kolwalero omusada ono abataka bamugemye era nga okumwagani bamugema bamwagaine nga alina ibati ali kuiba abe yatere kuibega nga ali kujja nalyo afune mweda mangu bamugema yabagemye ti wundi ni Banuli Tirime mutyamye wa mu bitundu byankatu mu kibuga kiganga era ngono buli muntu amwidinga Banuli muibi bakoba era ekintu ekikubulako basoka kubuza ati Banuli abiseku kwawo aye abe dikisakisa nga Banuli tibamugema tutwidi oba alina empunuka oba alina lumano nga Banuli abataka oba yendera okumugema abanga yenuluire abanga abusewo saye wabula ku mulundi guno Katonda wa muvuiremu bukaire kuncho Banuli yaja mu Freedom Square yeganga waidi ekifo kino eri ababaye bali kukizimba ku obuyumba era nga kuliko amabati agaliku so mu Freedom Square amabati gano Banuli buli gabitawo gabega mulumya omutima abataka nga bakoba mbwabaire aidanga obwire yatola ku ibatirala yaje yatunda bamuwa modeba muwa ngatola ku ibatirala baje bamuwa modeba muwa so bene kifo kino bekengaire munku era basula enkesi bakanti omuntu abayiba bali kwenda bamugeme pagano Banuli abaire yakatwala emirundi ngebiri amabati ngatusa kuluno aidi kabiri okutola ibati atwale ngataidi nga batere yabakuumi so Banuli atusa mu kifo kino yatandika kuwagula ibati yalitola gali kubizimbe kubabita yatandika befloti bali kumubona pagano Banuli olumaze okutwala ibati nata kuibega ajiye kubona nga bamugema Banuli ageiza ko kulumuka bamugemye abasosa kumutamu awo kumugema awo ebitoji bamukuba mu MP wabula oluvainuma ekyalo kityaime basalawo nti balina okumusiba Kandoya era nga Banuli ekitabanga wo kuba musibye Kandoya bamusibye ebigere bamusiba amakono dene bamutyamisa wansi nga bakoba nti alina okumala na kulamba nga ali wano bakobye nti mirundi bingi Banuli baye bagezaako okumutwala ku polisi wabula nga olutuukeyo okubanga otikayibala awaya nabo mbunga Banuli abayo okusawa nga ibiri olwisi lunaku bajokola bati nga kai Banuli batwiro ogwobwibe nga alina bokukyalo so abatakati basazeyo bakobye ati ko nensonga tebali kujja kulitwala ku polisi so Banuli olumugemye basazeyo okumusiba Kandoya bamusibira ku mwango
oba bamusibira ku mwango bakati baganona kulamba ezira kulya ezira kunywa so nga wai media tutusega nungembe ati nungi nga abataka bakambwe obula nga Banuli nga ali ku kintu kirala aliko bati kyamabati mbutaiba mabati aye mbwabaire ibanga bintu bindi ate bamugemye na ibati aye ngo omwibi yegana Banuli abaye kuwakananga taiba mabati so tumubuiza nti Banuli mubyona waibe ibati yakati nze tiba mabati ayimbe ndi bangamite najja natuna nafuna mweda mango so eyo nembere beirewo wabulanga ekiberewo kiri nti kuluno Banuli abataka batime batawe kibonezo bakanti twali kujja kumutola ku police wabule kibonezo kiba muwere basako mukubampi okumukubempi bamukuba nemigo deni olufadima bamala bamusiba kandoya bamusibye emikono bamusiba nebigere deni bamusibira ku mwango oba ku mutayimbwa era nga bakubye nti kujja kumala lunaku lulamba nga ali wano era nga esoka tubali kujja kuditwala ku police so tufoto beire gano twagezaako okwogerako ku n'abataka bakanti kibaye kibaswikirireko Banuli abaire afuuse Banuli ng'obuyi bweyongere nga buli kintu akitwala nga waida waka nayagana ngo basepiti diri kuliya Banuli aditwala mbo yagana enko kabaire nga Banuli atwala wagema ku TV Banuli abaire atwala mbo atenga tatunda bei ya amani TV obajigula mitwalo 32 Banuli bamuge mitwalo 2 yabanga ekintu akivamu so embere to webere nga wembako bye ndi yazidi yolisigiro wefa Busedo Mbikado abakali ku subscribe please go ahead and subscribe amabati awo yembe yambawo kugiranga cyana bicyobona ati abuye kulicyabona atiba eba yayira yo muno mino yo mwamwe ibini oyo so yatandika lyo kwibagana amabati amazo umwe mulamba ngayanga yala abidi asaka oyo omwe Banuli tiri so butyo kumusiba kibonerezo mwe tubonerezo nti musiba asibawo yaja namba yankamu yaiba ndi ajiri ampola paka yawawo yo buno yaja namba yankali kitiko baberenga abasinye okwiba gotuno omulundi ogusoka abatukobereko nti Banuli okwida mu kibuga eky'Iganga yavira mu bitundu byena mu ngalwe ena mu ngalwe mbu n'obwoibwe era ngena mu ngalwe eno mbo yali yenegira mu bikola ebyokwiba ngaibe embuzi eda abataka aibe ebintu ebyendawulo era nga mbo ena mu ngalwe yavaayo ku ngoma yajja yaibe embuzi abataka bakuba engoma mbo bamusuuza ebintu so abena mungalo lwabonanga bamukoye nga balinda kumuyita mbu yavaayo mwide bulungi abayibi babona abasinga ataba mu kifo kirala mbu yafuna boda ida mu kibuga eky'Iganga era eno abaireko akola emirimu gye nga bakali kumugwamo nga ni Katonda akali bambi kumubonesa wabula olunaku olwaleero enaku 40 gamuweereko Banuli tirime kitufu obaire ibanga amabati olowooza lwaki bakusibye lwaki balowooza ati niwe omwibi awo wandibere babuuza kubeni twebanga ku mabati mbugo aziti bakuba mu mabati aye nkudonda agano omuna aditwala aye nkudonda isolozo omuna aditwala amabati kiti mabati gyebijigajja lwaki balowooza ati niwe ibya ali kyendi kwebuuza onankubye munsiibe wano kati nsiibe wano nga ndikola woki bakuwere kibonerezo Tirime abatakeri abatukobere mbuli ali lina lya dadawe mbuli dadawe yebayitanga Tirime mbuyena yali muko omukono omuwanvu ebagulika mu Banuli era mbu kino kisobola okubanga ne kimulondola era babe bali kwebuuza ati Banuli iwe byokwiba toli bivaamu aye kiboneka kino kuba eri tuwire nga abataka nga likati Tirime erira lino Tirime mbuli ali lya dadawe mbali dadawe yena mbu yali mu omukono gw'okwiba so kisobola okuba
kisobola okubanga oba oli awo ekintu kino kirondoola so edo n'embeera edibairewo bambi ebyo nebifiire ku Banuuli wabula nga nze wenvuire mu kifo kino nga Banuuli akaali awo akaali kandoya ali kumalayo ekibonerezo bamusalire kyalo nakululamba ng'ali ku kandoya ati emeziza kulya akantu kona kona wena kuna kumaadi ezira kuba tubeerawo ng'aliko nga ati mumpe kubuudinweku aye nga bataka baleka ati oli musibe eza kyetujja kuwa kyona so nebyo wabula kino kituwa isomo bambi n'ekyokubonerako eri abo abatayinda kukola nga benda kwenigira mu mizenga gino egy'okwiba kuba Banuuli kyagwireku Banuuli ekimutuuseku kiwanga isomo eri abantu ababona abatayinda kukola wabula nga benda byamangu nti ono tebamwise aba tebabatwere ku poliisi waba bamuwa ekibonerezo kya butalya nakuno okumalayo nakulamba aye iwe owundi oba oli awo abataka basobota kuwa kibonerezo Banuuli kibamuwaire wabula bakusaira ogw'okufa kuba bino tubibwainekoko so eyo n'embeera wabula ku mulundi guno ebikolwa ebyobubi biri kweyongera mu bitundu eno tutuyidde oba lwambeera abajasi muzebuze aye nga ebikolwa ebyobubi biri kweyongera kuba tuwene ku keesi eziningi abantu bali kubaita twabona kwena kigo waliwo omusaadde batemaku emikono bamutemaku n'ebigere abatakanga kati bali kwenda abe ekyokubonerako era tebali kwenda ireyo aireyo kwiba abataka ono bamutemaku engalo bamutemaku n'ebigere bagati tebali kwenda kumuyita wabula bali kwenda abe jasaawo asiikiniraawo yevuma okwiba n'abaana babonerawo then twali ku n'ebitundu ebindi ebyebunyire nawaningi era iganga twabona nga eri abasaadde babiri bona babagema gwa kwiba nkoko wabula ekyalo kyatyama kyabasaira gwa kufa era nga bano abataka baleeta amabaale batandika bakuba abakuba emiigo buli kintu kyona era poliisi yajja okwida nga bamaze okubaita so twali ku bitundu ebyekigulu waliwo omusaada yena bamugema nga ayingire mu lodge ali kwiba amasuuka so ekyalo kyona kyatyama kyamusalira gwa kufa so leero ekyalo Banuuli abeera omukisa nti yene mwene ekibonerezo bamusalire gwa kyakomala nakulamba nga tali kulya nga musibye kandoya aye ndibona nga kesi zedisinga bungi abataka bakugema kuku bambi abakusalira gwa kufa so n'embeera kino kituwa ekyokwega era tukoba abantu nti bana mwenigire mu bintu ebyokola ebinava mu sente muve mu mize gino egy'okwiba tejja kweyongerayo wabula nenze kubaletera story ya Banuuli Tirime ona kulwairo Katonda gamuvuiremu era nga wendirire kumpewo nga ali kujja mu maiso n'okusavinga ekibonerezo kye onakulamba ngezira kulya ezira kunwa maadi ezira kulya mmere ali ku kandoya ati ali kuwoloma wabula ezira ayamba owaife Busedde mu Bikaado Chaiba mabati gawano era wamutwala ku mwekomero mwibi era nsaba buli muntu abona ekintu kino bali kikosa ife tuli kwenda bintu byakosa bantu no oyo mwibi oyo era mwibi tujamugema tumukube emigo oidabo nga twesiga Mukama Katonda